sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyagingqeka imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela uBabu Dokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922 uBabu Dokotela engakuvusela lento yakho ujikelele kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babesizwe babujabule umfana umhleje ekhehle umzolo amancangisi namhlanje sithi asenze le video ngoba kuyabanda ayikho into esizoyenza mokubanda ufuna senze umsebenzi sisethekwini ke leshuthela khona iBridging to Nedbank House Building Babu Dokotela uyasithoba uyazehlisa makhona lesa senza ama video kwathinteka nawe it was not intended to be but it was about to learn you so that uzoshintsha indlela zakho ezingakusiza nje ukuhlupha kanje. Siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu sibonga Sibingelela kumbukeli Babu Dokotela TV namhlanje. Awu Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. Just nje Dokotela izinto ezimbalwa yasushilo ukuthi isikhuluma into ezibalekile ezosiza umuntu Dokotela. Azimsiza again fight umuntu kubalekile lokho Dokotela. Dokotela ngicela sikhulume isiqephezana. Sikhulume isiqephezana nje bezikhuluma ngesugar spray. Kutholo bani ukwenzani kumsize ku Dokotela? Sibonga kakhulu Babu Dokotela babesizwe babujabulile lana intention yethu ukusiza umuntu wesifazane othi ufuna ukuba umuntu wesifazane nothi uthi sibuyisele ubusha into engenzeki lento umdala nje nokakushintsha kodwa sikwenze ukuthi umzimba wakho uthandeke and then lento othi ayisenzeke enkonzweni sekamereni baba sekhaya uma efika usehlala emva kwendlu noma ahamba kunamadoda athi mefika abeka isikhwama uhamba uxoxa nabangani babo abuye ngoba sekuthiwa sebembekela amanzi okugeza konje amanzi ayabekwa selungile amanzi okugeza ya ngisho ukuthi lapho umuntu ufuna ukuthandeka nje umuntu wesifazane ube muhle ocansini nekhekhe lakho lidleke livaleke nje ahlo ukuthi bala itholeke lento esishoyo. Siyabonga Babu Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela ngalokho ayike amanzi ayabekwa Dokotela ayabeka abafana laba zehlelayo abafana Dokotela ngicela sikhulume bakithi ngeblack salt sikhulume ngokhulu lomkhovu kwenzani uma ukufaka izinaliti khona ukulumbanisa ka Dokotela ngibeka kuthemba nami mesikhuluma ngeblack salt sikhuluma ngenaliti lezi ezo3 ezifaka ugodweni lomkhofu ayakudlalwa nabantwana lapha kudlalwa yabona kunomuntu okuhluphayo akuhlupha umuntu umsakazi ngeni bangama headphone la kufaka khona ayibo athi ufaka endaweni yakhe kanti bekuzofaka kupha phela kufakwa la niba indawo okupaka nomuntu athi yena ubepaka lana manje uzopaka apha ngoba phela akubhali ukuthi kupaka yena lezi zinto lezi ngizozisho nje khona abantu abathatha usebenze emsakazo nomkhulu ka SABC uma efika njalo ivoice iyasha uma efika yena njalo nje ufuna angayiqedi ishow ufuna bese kudobu uyagula hayi ngeke mkhulu ngithi mina umuntu ufika kumina ephethe imali u200 ethi kuyayifuna le black salt bese ngithi mina uzoyithola ngoba ikhona mase Babu Dokotela ngizwile ukukhuluma ngenaliti entathu nogodolo mkhulu ngithi mina hayi siluku zikhona bese ngikuthatha ngikuse esigodlweni la kwezola ngoba leyanto ingozi awuhambi nayo bese nazi inaliti nazi le ndoda nazi lento le umshaya umbhekileke manje lento umshaya uma ecabanga ukufonela ashaya uvala kazaluzo uma ecabanga ukuphakama emsebenzini acabanga uya kuDokotela oseduzana ngeke uzumfica emsebenzini ngaphethe ngeke umfica emsebenzini uqala Dokotela oseduzana ufika late umshaya lana lento iwugodo misiba nesikhumba senyoka mase uyayikhotha lo muntu mase uyawukhafula ukhwifu mase ufaka inaliti uyifake ngenzondo ukhwifu ufaka inaliti uyifaka ngenzondo hayi ngeke khehla umuntu akufuna umshayo umdabukele yena efuna ukuhluphekisa yabona nje umuntu ozama ukuxoxa emsebenzini lo muntu uzama ukuthela inhlabathi phezulu kwakho ungcwaba uphila linda ukuthi uzofa ingakho ke na bese ngithi mshaye nje ukuqinisa isandla musu sense i-black salt ke lapho uhamba naye ke lapho Babu Dokotela bawusizibona lento yokuthakatha kwasami bese ngizwe ngiyakubona uziyahamba lapho ngibona ukuthi ngihamba kahle ke manje uzokhuluma umuntu eyizwe egazini hayi ihamba kahle kakhulu hayi ngistrike lapha ngistrike lapho. Siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu. Hey Dokotela yazi ukuthi siyesikhuluma kakhulu lakha ngethwalo kumnandi futhi lokho kuyasiza kakhulu bathi abantu but Dokotela uma sikhuluma ukuthi uthi manje umuntu
engathwala ngeiboya engathwala ngeinzipho ngeke nje kulula zakhe iboya inzipho zakhe zonke akuhlanganise athwale ngakho kuphuma dokotela lapho kwenzakalani nokuthi ubani umuntu ongenza lokho isithwalo sini dokotela kunendawo othi uma kuyona uthatha ibhanoyi uyojika e-UK ufike e-UK uthatha ibhanoyi ye-Accra ufike e-Accra uthatha ibhanoyi le-Asebu uma ufika laphana uthi unezipho emfishane bakuhlasa lapha eminyango bakunika i-razor bathi iziqweqwe uyiqweqwa la ngaphezulu zonke uyiqweqwe zonke nalapha phansi uyiqweqwe umusu nala uchef nasekhanda uchef nala ngasichazi khona uchef nala uchef nala uthatha into ezincane zonke into enoboya emzimbeni wakho ihlanganiswe la imisisiwa lapha komkhulu mkhulu isithwalo leso kehla isithwalo omkhulu leso angiyisoli futhi angixolisi uzokuzolanda imbuzi mise bekwaze kancane la mise bethi munce igazi ulumunce lizegcwala isisu mise bekunika ukuthi bethamba uphalaze lapha emgodini uma uphalaze lapha emgodini kunegazi unomfana uzohamba nawe okhuluma lento ekhulunywa lapha eShangana khona oyingisenzela kuyishangana kumshuda akaxoxa kwakuthini mina kwaloko ayo ngifundisa ishangana athi wena uzelo uzongifundisa ishangana la enza lento ezayo uhamba ngizongishutha ngakuxoxa ngasho ngakubona ngakaxoxa nje wafika kukhona kanye ayibona ngithe ndabo jumbo presentation kwathi asante sana uphinde ungibize ngesani ngizokukhahlela la nto Bana ngitshatshe ungibiza ngesani uthena uthi bethi asante sana ngithi ungaphinde ungibize ngesani mina ngenisani mina akuxoxa ya asibuyele kulesithwalo lana ngesikhathi uphalaza la nanga ufana eshangana la lokho eqosheme laphansi nekhindi ezifake uyaphalaza uthi carry on kufuna kuphume nje uphalaza lehlwile kade uphuza igazi lembuzi iphila uzophuma ihlwile ngathi leinyoka ezophuma lithi uzobe seyayikhaka lento ufana bese thani that's all right ayihambise kumkhulu ke lento ke ikodwa lokho ithikiza la kuyena esandleni lokho ithikiza ayiselapha kumkhulu angeke ngixoxe ukuthi kwenzekani lapho ke okusala ukuthwele nathi ke siyasenza ke leso sithwalo ke esidinga ukuthi wena umuza kumina uzothatha leso sithwalo uphethe 250,000 lezi zinto usuziqweqwile lezi zinto usuziqweqwile hayi ukuthi ushef imbungculo kube nenwele nje zonke nje into ezinsila yakho sihlanganiseke lento ke lento sizoyihlanganisa bese siyifaka ophondweni izongena ophondweni asisidinga ukuthi uligaxe la usebenzela khona kule workshop onayo kule bush onayo ufuka uligaxe lapho lophondo lolu aludli lutho futhi sekuphelele nje kodwa uma usufile kuphela konke uma usuphile kuvuka oSARS kuvuka yonke into mase kuvezana SARS atheshe zonke izinto kuphela konke because wawuthwele ha ithwalo into ibuyela kubo izithwalo lezi abantu bacanga ukuthi igubhu izithwalo lesikhulumayo ya Babu Dokotela babe sesibawujabulile uma ufuna kodwa singakungapheli kune office ofuna udlule kulona ezizobe lekuhlule ela reverse Babu Dokotela babe sesibawujabulile ufana mhla nje kehle umzulu amancengezi ayisikhona leso sithwalo uma usifuna sokwenzela kodwa ufika usuyiphetheke lento esizifuna bese sikwakhela kuphondo uma usuyahamba kuseba Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela Dokotela I love my girlfriend I love my wife usho umuntu la emgaqweni but Dokotela uthi ake sibukene ukuthi your wife or your girlfriend is your jewelry sithini Dokotela kanjani Dokotela bamhlobisa indlani thizeni ithinte khona Dokotela Babu Dokotela babe sesibawujabulile yabona abantu bazi ukuthi uma unesafe usunesibhamu no isafe is where you keep your expensive items like jewelry ama-chain ama-ring lezo zinto lezo ziqokela for a special occasion yabo hayi ukuthi uvuka ngazo ugeza nayo yonke lonto le kukhona umuntu wesilisa wazi ukuthi uma eqonywa umuntu wesifazane umqomela ukuthi bakwenze ucansi yabo no umuntu wesifazane bengadingi lonto leyo ukuze ukuthi azakuqome and then ake ubheke ukuthi wena ubufuna umuntu ozokwenza naye sex noma ubufuna umuntu ozomthanda and naye akuthande back wena uziphindisela ukuthi umenzele okuhle yabo ngoba number 1 nje umuntu wesifazane
njoba umsukele kade uyamazi ukuthi akasebenzi uyamazi ukuthi uyi-single parent akaze ashade namuntu unama-choice awu-3 vese uyayifebela yakhe yabo kodwa still nawe uyamthanda uyamazi ukuthi umfelokazi unengane eziwu-2 mase zothi enye ke-autistic kule ngane le uyambona umuntu unendleke kwakuthi uthatha uthando lakhe angalinika ingane uselinika wena usacrifice kakhulu umuntu esifazane and then ake ubheke ukuthi wena umuntu wesilisa if you can treat your wife or your so-called girlfriend ngoba abanye bathatha isinqumo sokungashadi ufuna sihloniphe isinqumo sabo ukuthi lo muntu if ungamtreat like a jewelry number 1 ungamenzeli lutho akuwenze kubo oqala kubo libe kahle uthola kubo ukuthi kunjani ubafakela ucengo babiye thola ukuthi kubo ukuthi menza isilima umuntu wesifazane upopayi wakho ngiyakutshela nje upopayi bethu lapha uthi akakwenzele ivideo esekitchen ngathi ufuna ukukhuluma naye pheka kanti wena syndicate ufuna ukubona ukuthi yini abashoda ngayo ekitchen awungezwe ukuthi ngithini umuzi upheka kanjani umile upheka phela ngikubona ukuthi usuthatha ukuthi ufuna ukubuka i-microwave khona i-fridge i-stove le nto usuyicapturishile uma sesebuye seza kuwena usuyamtshela baby wami I've got something to disclose to you athi yini uyazi ukuthi umuntu udisclose usho ukuthi une-HIV ayikho into ozoyidisclose uthi I was spying on you njengoba ngithi shoot usekitchen and angiyithandi self akhumbula ukuthi ngathi ngifuna i-video call but that day I demanded a video call I've got 30,000 rand I want you to do this for me akayikholwa lento ngoba kuwo bonke labo xama kade ethandana oxama indoda engamnika umfazi imali bonke labo xama kade lala nabo akaza kamnike le mali mnike 30,000 rand afreeze ujeke futhi ushaya into ka1 hayi uthi ama round out 8 ukushaya into ka1 ubhedabheda futhi naye yena uzojabulela ukuthi uchamile nje lento yenza akasalinde ukuthi uzoza chame cha ukuthi nje umchamile nje kuphelile nje ngoba lento ezenzekene akasekho uyazibona ukuthi ukwesiphi isitolo manje uyazibona ikhona azoyenza manje uzofonela abantu uzofika sefika ngevan sekulayisha istove kune microwave kunokuthi okunye kusala esitolo ukudepositile yeah that is uthando into enjalo uthanda kuyona ukuthi intombi yakho umkakho umenzele into ezile eloko efika umkakho kubo ewubenyebenye kubo kohobhedabheda kuwa amasilingi kuma kuwa yonke into kodwa uthandana nawe wena isiqhumama udla nathi lapho kuFlorida lento engasile lena usungasile senophuza notshona obiza kodwa ekhweni lakho kuyiliyanto liyana ekhweni lakho it must be a standing home because laba abantu bakuzalela unkosikazi kuba kantombi yakho must be a standing house because bona badedele ngana kwa bayiletha kuwena ngalondlela ake sishintshe mentality yethu stop giving amantombazane imali but start to do good kubona ungamnika nje lo mnikayo nayinankinga but make sure ukuthi ekhweni lakho banayo imoto ekhweni lakho likhona ithangi la Jojo yabo lo ngoba uthatha isinqumo sokungashadi leso sinqumo sifuna sikuhloniphe ukuthi unezizathu ukuthi why ungafuni ukushadelwa but kubo kantombi yakho akube yilento wena uyifunayo akube yilento uyifuna rather bizwa ngesilima kunokuthi ubizwa ngokleva oxhaphaza umuntu esifazane angikusho lokho vuma ukubizwa ngesiphukuphuku kunokuthi ubizwe ngokleva oxhaphaza abantu besifazane Babu Dokotela babe sesibawujalo mfana umhloja kehle your wife should be a jewelry siyabonga hey Dokotela hayi no siyabonga Dokotela but Dokotela if sikhuluma ngo back to the sender nokucabela endishini ukucabela endishini back to the sender Dokotela sikhuluma ngani laphuma futhi lapho yabona ke lapha iyageja ke lapha igqilaza kakhulu kunomuntu ofika kuBabu Dokotela ethi Babu Dokotela you are my last hope sengibahambile ozakwenu sengibuye nakusibanibani angisho ukuthi abasebenzi but mina azikho into ezilungayo kumina lo muntu ke kufuna ngibambe lento ebambe izinto ngoba lento umuntu aba-understand abantu kuba nama spirit angefani kuba ne spirit esiba slippery like inyoka siba entangled kumuntu le spirit lesi and then mase sibamba yonke into ezongena kuyona icontrol uyena lesa spirit mebesakha basakha ngesicapcapho wherever you go asingeni sona hlala lapha esangweni sikulinde ngaphandle meso sakha le yanto lena sithatha ulwimbo mase sithola isicapcapho sisibulalela konke sekuhlala mase intithunyelwe wena ngomthunyelelo nemimithi engengize ngisho njalo lawe yakhona bangasizakala abantu lento ifika isale eminyango asho lo muntu uhamba na athi ingane yami uhamba nesilwane
athi njalo wehlezi bangitshela bangilahle lona into esizomshaya isoftware ukuthi akaboni ukuthi uhamba nesitwa kodwa sikho kuyena manje ngesikhathi omgeza vese asikho kuyena kodwa uma esehamba sizobuyela kuyena futhi ngalo ndlela ke lo muntu ke mina understanding physiology yesilwane ukuthi operate nje isilwane ngithatha amanzi ngiwafaka endishini ngithatha isibuko ngisifake ngisibhekise kuyena ameyibuka azibone bese ngimhlabe ngerazor bese ngithatha amashumi awu9 ngithathe lesibuku lesi bese ngimfaka irazor ngithatha itshelo umfula utikolosho uhlala emfuleni utikolosho uhlala kuona lamatshe ngithatha uhlala emanzini angithi bese ngithatha itshelo umfula ingcabo zakhe ngizifaka ngelitshe lomfula la zonke bese ngithatha itshelo umfula ngihlanze nesibuko nento angimnyama ngikuzilise ngikuso osekweni lomfula noma ulafike ngigqibe khona bese ngithatha ama 1 rand lawo 9 no 10 bese ngithi cela ngaka ukuthi namhlanje ngizocela ukushiya lo muntu osengihlupha ungasho ukuthi isilwane ngizoshiya lo muntu osengihluphile ungidlela abantu engithanda nabo ungidlela impumelelo ungidlela zonke izinto uyibale zonke inhlupheko onazo ngalomuntu ozomshiya uyacela ukuthi abamhlanze la bangasamvuni ukuthi ahambe nawe uphonse lapho lwandlela into lo mali la noma izibeni usubuyele emuva ngikunika ke back to the sender muso usuqedile ukuthi lo muntu obenzele lento phela naye kibuyele emuva ezwe lo muntu awuphekile ukuthi ubaba kanjani Babu Dokotela baba wesizwe ujabule lo mfana muhle ungathi kehla lomlungu siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu xhumana sibone samthola yini baba undimande ake sikhulume nekhehla lesizothi mase ngalithola futhi nalo hayi insiphi yawash ngoba semfana uqasa ngamthola nanga vele kuyiswazi lo kuyiswazana uma ukubuka kahle ngaxoxa lo lasha ngalala ngisebenzela lithi ufuna ngifunda iSwahili ngathi uma ufuna isihlabane idusho lo nto athi ngibiza ngobani yazi ngibiza asante santa ngathi phinde ubiza isane siyabingelela ushawa i-airtime ukufona mina into enjani le Yebo ngicela ukukhulumisa nobaba uNdimande osendaweni yaseMpumalanga province. Okay mkhulu ngicela ungiphe just 3 minutes ngiyaphuma la khona manje. Ngifona after 3 minutes. Yebo mkhulu. Ngiya manje si online lana sisebenzisa i-internet. Okay mkhulu nake. Okay sizo Ndimande Hello? Nice. Simvale nalo. Bengibuza ukuthi kulabo sekuvalela. Okay, bathi singakuvala. Baba Ndimande kunabantu abathe ake siphinde sikufonele ngoba kuloka sathi sakufana sahlushwa inetwork. Kunabantu abafuna ukuzothatha into zomsebenzi esigodlweni. Uthini kubantu njoba kuyisikhathi sokuqala kwaJuly nje? Mkhulu izinto zokuphila sikhona ekhaya especially nje kakhulu ufuna isithwalo esinamandla sikhona lesigesa kakhulu imali sigesa kakhulu imali kunendoda lekhona la legesa kakhulu imali futhi mayifuna uzostay ekhaya uzoyithanda kodwa asiyikhuluma indaba efonini uza ke state mayifuna sihle phansi uzokutshela isebenza ndlelani izokwazi ukwenza into eyifunayo uke wakhuluma kubantu ngescreen abantu abafuna into ezinkulu usasenza iscreen kubantu sasekhona screen mkhulu sikhona kakhulu abantu abaningi baningi abasosithathile basebenza futhi siyashesha manje sesishukile kulesa bengisenza cala sesishesha kakhulu 7 days yonke into akusuke soyibonile uke wakhuluma ngendoda endala entofoza abafazi namadoda untofontofo uma izo into zenzeka untofontofo mkhulu ukhona namanje nawe uyasebenza sinayo untofontofo kodwa sikhuluma naye kahle uma usofike kuye sibhede ekhaya sikwazi ukungenza intofontofo sikwazi ukukhuluma efonini futhi ungangibuza efonini ozostake kimi uma umfontofo wazokwazi ukusebenzela Baba Ndimande ngizwe abantu bethi ke angeke ngikufonele nami ngabatshathi ngizokufonela kwesibili bebuza ukuthi ispecial semali esheshayo njengoba ukuthi eyispecial sisekhona yini kubantu abasele noma sesivaliwe cha sikhona 1000 rand mkhulu siyaphuthuma kakhulu siyashesha ukuthi sebasebenzela njalo saqala bengisebenza sema 2.5 basebenzela kakhulu abantu bajabula kakhulu labafikile kimi bazosithatha lembenza sona Uma ukhuluma ngespecial sa 1000 ukhuluma ngani khehla icathulo zidayisayo yini ile esikhuluma ngayo Okay sikhuluma ngespecial lesi sicela 50000 then ungipha imali ka 1000 rand per
Osichazele mkhulu leli uFoster kube nguye lokufakela le mali ngifuna kuwena Ima- igcina 50,000 kuphela wema kwendibande mina ngilona iswazi angena sesiteki ngifuna ungichazela kahle uma ukhuluma ngespecial yini lento othi 1000 rand igcina oyichaze kahle okay special sikhuluma ngento esheshayo omkhulu aha because into esikhashana ningibanikeza yona into esikhashana ngibanikeza yona yathi isebenza kule nyanga kulo July kuphela yenzani mkhulu imisebenzi lo isebenza manje inikeza abantu labahlupheke especially iyouth ngoba iyahlupheka ayinamali ayinalutho bakhona abantwana manje especially abahamba kumele baye esikoleni abanalutho ngiyongenzele bona kakhulu nabangasebenziki ngiyongenzele bona kakhulu ukuthi abakhiphe ama-1000 rand ngibukwazi ukubenza especially bazokwazi nabo ukuphila imake wesi ndibande mina ngifuna ukukhuluma iqiniso mkhulu ukuthi ufaka imali ye-advert lana kungisizi lokho ngifuna ukwazi ukuthi baphiliswa yini abantu baphiliswa ukuthi banike wena 1000 mina bakhiphe 1000 kimi okay bona bakhiphe 8000 bayinikeza mina 1000 all right uFoster ubakhela imali enganga 50,000 rand ilonto ke bengiyifuna ukuyizwa mina ukuthi manje abantu bazonika wena imali wena mase okay uFoster lokunika abantu imali ubakhela imali engaka 50,000 rand uyilethe endlini uyifaka ebank uyishonsaphi le mali uyifaka ebank mkhulu ilonto ke bengiyifuna ukuyizwa uyifaka ebank mkhulu uyifaka ebank umuntu oyifunayo imali esheshayo ethi ufuna uFoster efuna untofo zabafazi namadoda umkhulula abantu ehluphekweni uzokuthola kuphi kuyiphi number umthola ku 072 88 74 114 sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela baba wesizwe ubaba ojabulile siyathobeka Babu Dokotela baba wesizwe besenza iadvert ka baba undemande konke akushilo ukusho nje ngondemande siyabonga Baba Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela hayi yabona usukhona ondemand nje sungenza manje ngiyibuzo ukuthi hlasimbe Dokotela ake sikhulume the importance yokuthi inyanga noma ubunyanga uyadinga nje ukuthi umuntu abe nazo nje izigodlo isigodlo sokuthi ngododa khona isigodlo sokugeza abantu khona sokuhlola khona sokuthi nokuthi into ziyafana mayifana nokuthi kumele ukuthi zibe ninganyana igodlo uma uyinyanga excuse me asikhulume lento le abantu bazibaphatheka abacaba mhlawumbe ngeke ngiyabalulaza number 1 ayikho inyanga esebenzayo lo baba nje lo osuka zimithi nje emsebenzini efuna nokuyithakathela abantu ubaba nje usuke esebenza lo ngoba ubunyanga bufuna isigodlo la kufikela khona abantu kuwena isigodlo leso ubunyanga bufuna isigodlo la uzolaphela khona abantu usefikile umuntu uzolashelwa kuphi ufikela la ulashela la ayenzeki lonto singadlali ngabantu abantu basithembile njengenyanga ubunyanga bufuna isigodlo la ekuzocatshelwa khona abantu la kade lashela khona uzocatshelwa khona futhi uzongilapha kanjani akugcola igazi kunabantu bekade becaba la no ubunyanga bufuna la kuzoqunywa khona abantu kubulawa izinkukhu kubulawa izimbuzi ufuna ube nezigodlo uma inyanga engisho ukuthi akubona ozakwethu laba abasebenza kunawo ozakwethu osebenza mina le nyanga ke lezi ezisasebenza izikhafu past 6 emsebenzini zakaloliwe yabo awubaba nje abazimithi nje labo ubaba nje abayifundela imithi kuthina futhi bayifunde kuthina imithi la bezosixoxa babhale phansi bezosixoxa sibhala hayi ubaba nje laba ngiyabahlonipha futhi mina ukuthi bayawazi umuthi then nje yabona inyanga esebenza uya kumuntu nje osebenzayo kuthi uthola la ama weekend uthisha ayikho inyanga uthisha unganyanga njani uthisha ungahlolo ngathi usabe kaze isikole lapha uzocaba kuzoba eminyangeni awuloko kuba khona umuntu okutshelayo ungaba inyanga njani uphinde utshela umunye unkosikazi oprincipal ukuthi yenzani uthi uyinyanga haye inyanga iyona etshela abantu mina ngiholela abantu mina ngiholela abantu ngitshela abantu abenzeni kuphela ngilandela i-dry clean ngenzela i-dry clean ngenzela yonke into phela ngiyinyanga manje nginezigodlo ke ayisolo futhi nginesigodlo egcatshwa khona abantu emanzini nginesigodlo la ekuphahlela khona abantu mekhuluma nethongo la nginesigodlo la umuntu yakhona mekubulawa imbuzi okuthwala nginesigodlo la umuntu afika khona ezoconsulta nami ubaba uDokotela baba wesizwe ujabulile wena inyanga esebenzayo awuyona inyanga ubaba nje wazimithi nje kuphela nje umunye ubaba nje angazi ukuthi uba isibongo ubaba nje wazimuthi wena funa lokho uzibiza ngenyanga emsebenzi ubuthi uyawazi umuthi siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu yabothi uyawazi iyo cover 7 iyo cover 8 jafile liyathetha indiya hey David what time this is usho kokhovula kodwa sho kokhovula hayi singamsakala
Dokotela siyabonga kakhulu dokotela sabakhulu. Dokotela sikhulumeni 6th floor. Babu Dokotela lapha khona. Kunzima. Kunzima kakhulu dokotela. Hayi kuyagqila. Ufaqa unwele. Hayi mkhulu hayi. Uthi ungena eminyango unyakaza into ongayiqondi lethi unyakazaphi la endlini. Azingedo zona izingane la sicacise lokho. E6 floor. Hayi for your own taste nje boyiletha nje ngane yakho uma ufuna ukuthi ihambe ufunda esikoleni se special school. Ngoba izobona into engaze izibone ingane. Uyazi abantu aba understand lento yethu ukuthi akuyona ayikho fair. Uphondo lempofu. Luba lude lube ngaka. Alulunguzwa phakathi. Walunguza phakathi kunento oyibonayo lapha nongekwazi ukuxoxela umuntu ingqondo yakhe ihamba nomphelo. Ingaka abantu abasebenzele inyanga bewokhalipha nje isikhathi esiningi. Abantu abasebenzele inyanga bawokhalipha njena nje ngoba babona bane access ekuboneni into eziningi nengane yakho ke buza qala ukuthi ingane iyangena endle. Sure. E6 floor ingane ingeni. Simple as that ingeni njengane ngoba lapha sidabukisa. E6 floor mengithuma mengithuma nje 6 floor seshayisa ngithamo uthi umuntu angeke baba ngicela vasane siyithathe ekusaza ngoba uyayazi inkinga lapha. Uyayazi inkinga elapha yana. Hayi ngeke mkhulu ngeke la ilapha mkhulu. Yabona nje umuntu mase simfake lapha sifake kodwa awufiki la uzofuna umuntu wentando se6 floor. So sesikhulumela la sakubotha uyaqualify ukhakha eliqinile. Yeah. Kodwa before e6 floor ufuna ngiqale ngokufaka lento emzimbeni uhambe esigodlweni ufike uqala ugqunywe before usiwe khona sesiyazi ukuthi noma ngenzekani u right. Hayi ngeke. Ingakho ngithi uma uyinyanga ufuna ube nazo igodle eqinile. Babu Dokotela babu sisibotsha le siyabonga. Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyagingqeka imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela uBabu Dokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 Babu Dokotela engakuvusela lento yakho ujika kulele kwezokwelapha.